Behlai konesh tzikbatesh bash uch tukahilmani walahki sahay pe habo yaki. Hello. Uyawiyesh te tukahilmani yanupet onoti lemash tsuko shushimate yohe. Yohe yanupet onoti ukawai shkabacheng bay kukaba tiklet onoti ande tukahilmani. Bash tung kyuchu yete letzonot hela. Letzonoto kya ken talutzoko yoko kave. Yenu shuple hau. Yenu pata nang ha ukbi. Ya makobe yenu kinglo yete uka. Chemba alete tzonot tuno yenu tu chang shnuk kahakvali. Yenu holu tu chang shnuki. Lete yenu tsakte chupit ha. Tu sol upet tuk. Tu sol upet tuke tike nutsata upit ha auke. Ma ya behau. Chembale kena uke. Manka uyik uka. Beya ke tsigwalo. Chembale leti shane mutsakta chembe yo. Leti shane kabet ukesh. Kabet atsak utu chambati yo lale. Ha kenutsa uko. Utu chan chamba kenatsati. Le chan chamba kenatsat shandio. Leti te utsakti lekano. Lekano leti kenuhang le chan chambalo. Chan helang le chan sigbala. Bay alanik. Bay utsigbata takwalkila. Bayo. Henu shupu bay hau. Telu utsakta chupit hai. Ina utsakti utu chamba. Bashati le chamba che shnuko. Le shnuko uchake utsakti ekano. Bieni sigbalo. Wayan kinga shikachimba tatu kahimaniu mashak kumande natselo ak atik chitik tie bishenik letie utsolik shandech tukatene beshi waktech tie men tsikbaloba wa hatsa uike at achang like tela at achang like. Si tom bash ka tuklik tushkyak comentarios katsi tiktelo bash ka tuklik ha mahahi le bash ka tatsite yete tsashan tushkyak telo compartir ya yo ula mako be ubeita uchango ubeita yohetko ya shamu tubule le tsikbalo betando menek uchben tatatsilo ha yako elo kalanda bash Kekil kekwash tulak ing